Hello everyone, this is Kevin Tech. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kubona message basibye cyangwa se umuntu akaba yakwandikira message agahita zisiba ukaba utabasha kuzisoma. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki ushobora gukoresha ukaba wabasha kubona za message basibye. Bikorwa bite rero? Iyo uje ukajya kuri Play Store yawe ugasearchinga application bita Anti-Delete. Anti-Delete for WhatsApp message. Ugaza ugahita downloading iyi application bije ku mwanya wa mbere, ukayinstara muri telefone, ukayifungura. Wamara kuyifungura ugafungura aka kantu ko mu nguni ukakalowinga, kanda kuri allo, ukongera ugakanda kuri Anti-Delete, uhita ufungura kuri aka kantu ukagafungura, gasubira inyuma, ukaza kuri aka kantu handitseho ngo turn on, ukagataninga on, ukalowinga, baba bakubwiye ngo setup finished. Iyo ubonye kano kantu kavivuye gutya ngo message zose bakwandikiye bakazisiba, zita ziza zikiyandika ahangaha, ku buryo ki umuntu nimba kwandikiye ibintu agahita bisiba wowe uhita ubibona. Reka turebe yuko koko ari byo. Wenda nje kuri WhatsApp, nko kuri WhatsApp wenda reka mfate indi telefone ndiyandikire message zizi. Murabona ko ndandika nyinshi ariko zose reka mpite nzisubira ku yindi telefone. Ninza kuri WhatsApp nkareba wa muntu, nzasanga zino message zose zasibamye, cyangwa kanohereze n'izindi nyinshi. Izi zose ngiye guhita nzisibira icyarimwe. Murabona ko za message zose nanone nzisibye, ariko ngiye kureba koko nimba za message zose nazibona nciye kuri ka application. Ninza nkajya kureba ka application nkagafungura, nzasanga wa muntu ibintu byose yagiye anyandikira byose bihari, ari we waje utondetse. Wenda reka nandikeho ngo Keve amakuru, Kevino amakuru. Message yaje kuri WhatsApp nk'ibisanzwe, dore ngiyi. Leta nyisibira hahandi, nimara kuyisoma murabona ko message yabaye deleted. Ariko ninza nkajya kuri ka application, murabona ko ariyo yaje ari iya mbere ngo Kevino amakuru. Wenda kanandike n'indi message, how are you doing. Ndayohereza, nkiyohereza
mpite nyisibira kuri ka gatelefone kandi mbona ko ari ngiyi, ariko ndahita nyisiba. Narakomaze kuyisiba, ariko ninza nkongera nkajya kuri ka application, murabona ko ya message ndongera nkahita nyibona ya how are you doing. So guys, thank you for watching my video. Remember to subscribe, comment and share. Kandi ubaye ufite n'akandi kantu k'urwenya nakwigisha, wanyandikira muri comment nkakwigisha.